Po narodnom verovanju, čista suprotnost sa jabukom, za kojom se smatra da je dobro drvo, a za plod jabuke da je dar, jeste kruška, koja se smatra da je zlo drvo. U narodnim pripovetkama i bajkama pod kruškom se sakupljaju đavoli i veštice. Ima priča da kada je jedan fratar isterivao đavola iz neke žene, a da ga je đavo molio da mu dopusti da ide na neku krušku polju. Jedan čovek video je noću da je jedna divlja kruška bila ukićena vešticama i da se sva sjala. On se prekrstio i opalio iz puške, a veštice su se razbežale, ali mu je posle kratkog vremena preminuo sin. Verovalo se da na krušku pada ala, koja satire grožđe po vinogradu. Da krušku se zalepi smrt, koju je baba nadmudrila, ali to može da bude i verovanje, kako bi se ljudi odbranili od čume ili nekog drugog demona bolesti. Ljudi bi ostavljali žrtvu za čumu kod divlje kruške, da bi je magijom oterali iz sela, ili da je vežu za krušku poput smrti. Ali kruška u staroj religiji je imala bolji ugled, a imala je i izvestan kult. Postoji priča o jednom kralju koji nije išao u crkvu da se moli Bogu, nego se molio pod krušku, pod izgovorom kruškica je moja crkvica. Kruška se također rado sadi u dvorište novo podignute kuće. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!